Yes, reka nongere mbasuze kandi mbahereze ikaze mwese mukunda kandi mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Sport Room TV i Rwanda. Nizeye ko mumeze neza cyane aho mugiye muri hatandukanye. Nk'ibisanzwe turaje ngo tuganire kuri siporo, amakuru y'imikino abagezweho by'umwihariko ku makipe yacu hano mu Rwanda. AP Football Club hari byinshi bivugwamo. Kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatatu hari imikino ikomeye cyane iza kubera muri Stade Amahoro i Remera. Ni imikino ya kimwe cya kabiri yo kwishyura mu gikombe cy'amahoro ku isaha saa 10 ekipe y'ingabo z'igihugu AP Football Club iraba yakiriye ekipe ya polisi Derby ya Usalama cyangwa se derby y'umutekano ni ku isaha y'saa 10 mu gihe ku isaha saa 1:30 ekipe ya Rayon Sport Gikundiro iza kuba yakira ekipe ya Mevisi cyangwa se yite Mukura Victory Sport Erwaziri yari ya mu karere ka Huye. Tujye kuganira kuri amakipe abiri by'umwihariko AP Football Club ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Muri AP Football Club rero bivugwamo byose turabigufitiye. Imyitozo yarayibaye, ibyo chairman cyangwa se Brigadier General Deo Rusangano waje kuba aganira n'abakinnyi be cyangwa se na staff muri rusange nabyo uraza kubimenyera muri iki kiganiro. 11 Derikonovic ashobora kuza kwifashisha kuri uyu mukino ukomeye cyane bagomba gukemwa na ekipe ya polisi, nabo uraza kuba ubamenyera muri iki kiganiro. Muri Rayon Sport bimeze bite? Nabyo turaza kubirebera hamwe. Imyitozo nabo baje kuba bayikora. Ruteza mu biramahire Abedi Christophe hari byinshi nawe yatangaje mbere yuko iyi ekipe ikina umukino rwose wo kwishyura wa kimwe cya kabiri mu gikombe cy'amahoro muri rusange. Ibyo ni bivugwa muri ekipe ya Rayon Sport nabyo tuza kugarukaho, ndetse tukaza kugaruka no kuri aya ma ekipe ya polisi ndetse na Mukura tugana ku musozo tuyaganiraho nabyo gake cyane rwose. Bundi mubane natwe, reka mabwira ati karibuni hano kuri Sport Room TV Rwanda. Niba ari ubwa mbere cyajya rwose reka ubwe ngo banzu kandi ku ijambo subscribe, kandi kuri subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kundi. Ibiganiro byo biba ari buri munsi rwose hano kuri YouTube channel. Bundi ukande subscribe naho amakuru ajya kugeraho 5 kwa 5, kandi kuri like kugira utwereke urukundo. Ujya hasi muri commentary uduhereze ibitekerezo bya se iki gikombe cy'amahoro ninde uzakijya. Se finali urashaka Rayon Sport na APR, ese urashaka ize ekipe zigera ku mukino wa nyuma finali hagati ya ma ekipe agera kuri 4. Nibura umukunzi wa AP Football Club bigaragaza mano udutima tw'umukara n'umweru, nibura umukunzi wa ekipe ya Rayon Sport bano udutima tw'ubururu n'umweru, nibura Mukura mano umukara n'umuhondo, nibura polisi manura bruske cyangwa se udutima tw'ubururu bw'ikirere muri rusange. Dure muri commentary tuganire byose. Mere ku bitekerezo rero by'ababa batwandikiye umunsi kundi. Uyu bamwita Nirora Marie Jeanne ati APR gahunda no guterura igikombe. Uyu yitwa Itangushaka Jean Claude ati APR mu bicoti mu ruhango turabemera cyane. Reka nkubwiye ko natwe tubemera. Mukeshimana Alphonse ati tuzagitwara igikombe pe. Uyu yitwa Filemon Samvra ati APR izagitwara. Uyu yitwa Nzabandora Emmanuel ati igikombe ni cya AP Football Club. Ese kuki APR FC tsinda induru zikavuga Rayon Sport yatsinda ntagire ivugwa cyangwa ntagire ikivugwa biterwa n'iki? Ati APR Football Club yacu hejuru. Ati ni Pacifique APR ku mutima, APR izagitwara. Rugira Innocent ati APR FC ni cyayo kabisa. Yitwa Bosco Tumusime ati APR igomba kugitwara pe. Nyandwi Jean de ati nzayivuna amabinga polisi. Bitego bitatu APR bya APR ku busa bwa polisi. Yitwa Nzeyimana Felicien ati APR FC ibikombe byose izabitwara. Mugeni Wera Prisk ati APR izabikora cyane, barabizi ko nta kindi tubasaba uretse gushyira muri file. Naho dusoje ibitekerezo byanyu, namwe rero mbifurize kugira ibitekerezo mushyira muri comment kugira tujye tubisangira. Nsuze rero abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, by'umwihariko reka nsuze abakunzi bakadusohoka ba Sport Room TV Rwanda rwose dukunda kuganira umunsi ku munsi baba muri groupe ya WhatsApp. Reka nze gushyiraho nimero kandi abashaka kujoininga namwe muze kunyandikira rwose, muze kuba mwinjira muri groupe ya WhatsApp. Ndaza gushyira na link muri commentaire rwose muze kwinjiriramo link ya groupe ya WhatsApp Sport Room TV i Rwanda.
by'umwihariko reka nsuhuze rero abayirimo benshi cyane, barimo ba Fabrice, barimo ba Olivier, barimo ba Edimo, barimo ba William, barimo ba Hasani, barimo ba Diane, barimo bandi benshi batandukanye. Mwese mwumve ko mbasuze kandi mbahereje ikaze, mbifurije n'ibihe byiza aho muherereye hose. Dutangire amakuru yacu rero agezweho muri siporo muri aya masaha. Murabizi ko hashize iminsi tumenye ko imikino yo kwishyura muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro iteganyijwe muri stade Amahoro i Remera. Ni imikino rero yo kwishyura nyuma yuko imikino ibanza yaje gusiga rwose amakipe yombi nta nimwe yisobanuye, kuko imikino yombi ko ari ibiri yaje kuba ikipe zose zinganya igitego kimwe kuri kimwe. Rero APR Football Club na Sport baje kujya inama yuko iyi mikino yo kwishyura bayishyira muri stade Amahoro i Remera, aho kubera kuri Kigali Pele Stadium. Rero baza kwandikira ishyamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ndetse na Minisiteri basaba uburenganzira bwo kwakira imikino kuri stade Amahoro. Minisiteri na Ferwafa nta kuzuyaza, nabo baje kubabohereza umugisha rwose babemerera gukoresha stade Amahoro. Rero umunsi nta wundi n'uyu nguyu, umunsi ni kuri wa gatatu nibwo imikino iteganyijwe, ariko ibizava cyangwa se biva muri iyi mikino ikijyanye no mu mufuka rwose, ikijyanye n'amafaranga aya makipe nakumenyesha ko ngo ari bukubite hasi, arakubita hasi, buri kipe itware senkani indi itware senkani ku ijana bamaze kwishyura ibyagenze kugira ngo bategure iyi mikino. Rero iyi mikino ipanze mu buryo bukurikira: ku isaha y'isa 10 zo ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu, ekipe ya APR Football Club rero manutse mu kibuga ikina na ekipe ya Police Football Club. Ni umukino rero ukomeye cyane kuko ama ekipe yombi umukino ubanza yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe. Igitego cya APR cyatsinzwe kuri penalty na Ruboneka Jean Bosco ku ikosa ryari korewe Rutezamu Victor Mbawoma Chukwemeka. Rero Ruboneka za guterekamo penalty hakiri kare rwose mu minota y'igice cya kabiri, penalty nziza cyane. Rero umukino wenda kurangira mu minota 85 uwo bita Byiringiro Rag wavuye muri APR yaje gukeba santere nziza cyane, isanga uwo bita Cukuma Odili ku mutwe rwose aterekamo neza cyane muri firiba irishyuye ikipe ya Polisi. Bibaye kimwe kuri kimwe ku mpande zombi, umukino uza kurangira gutyo. Rero ekipe ya Polisi niyo yari yakiriye APR kuri Kigali Pele Stadium. Rero amahirwe hari kuri APR nuko isabwa kwitwara neza igatsinda umukino, cyase byakora ikaba yanganya ubusa kusa, naho bundi indi result itari ubusa kusa APR Football Club yaza kuba isezererwa atari ubusa kusa, cyase ngo ibe yakwitwara neza ngitsinda umukino yaza kuba isezererwa muri rusange. Kipe ya APR Football Club rero kwitegura ibi byose yaje kuba akora imyitozo ku munsi w'ejo wa kabiri, bakoze imyitozo ya nyuma bitegura uyu mukino wa kimwe cya kabiri uba ku isa 10 muri stade Amahoro i Remera bagomba gukinamo na ekipe ya APR Football Club. Rero aba basore mu myitozo baje kuba basurwa n'umuyobozi wabo cyase chairman w'ikipe y'ingabo z'igihugu bamwita Brigadier General Deo Rusanganwa. Rero yahise abasangiza amwe mu magambo rwose abibutsa indangagaciro z'iyi kipe ya Nyamukandagira. Ati intsinzi ituruka ku bufatanye bwanyu, ati nimwe muba muri mu kibuga mukinire hamwe mukinane mugamije gutanga ibyishimo ku bakunzi banyu cyase ku bakunzi ba APR Football Club. Ati APR Football Club irangwa no gutwara ibikombe kandi yakinnye neza, rero muze gukora ibishoboka byose kugira ngo mushimishe n'abafana ba ekipe ya APR Football Club. Ubwo n'ubutumwa bwa Brigadier General Deo Rusanganwa nyuma y'imyitozo y'abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club bategura uyu mukino wa Police Football Club kuri uyu wa gatatu ku isaha y'isa 10. Nibyo twaba tugotse muri APR. Reka ahubwo twirekeze kuri 11 umutoza Dariko ashobora kuza kwifashisha kuri uwo mukino. Arabizi ko ari umukino umeze nka finali, n'umukino wo gupfa no gukina, n'umukino agomba
agomba gukoreshamo abakinnyi beza be rwose niba ashaka kusevinga akazi ke cyangwa se kuba yakugana igikombe, kuko mu masezerano harimo ko agomba gutwara ibikombe, bitaba ibyo akaba yakwerekwa umuryango muri APR Football Club. Abazamu cyangwa se 11 aza kubanzamo mu izamu ni Ishimwe Pierre, ku ruhande rwo kuri kabiri ni Byiringiro Jean Gilbert, kuri gatatu ni kapiteni Niyomago Claude, umutima wa defense ni Nshimiyimana Yunus ndetse na Nigena Clement, hagati mu kibuga ni Nshimirimana Ismail Pichu Murundi, akaba aza gufatanya n'uwo bita Ruboneka Jean Bosco ndetse n'uwitwa Mahamadou Ramin Ba. Uruhande rumwe rw'iburyo kuri karindwi ni Denis Omedi, uruhande rw'ibumoso kuri 11 ni Mugisha Gilbert, mu gihe ruteza mu nimero 9 Sheikh Jibril Ouattara, akaba ari abo 11 uyu Darko Novic ashobora kuza kwifashisha kuri uwo mukino. Aba bakinnyi rero nibo yari yanakoresheje ku mukino banyagiyemo kipe ya Rutsiro, kandi ekipe itsinda nta upfa kuyihindura. Rero abakinnyi bameze neza kandi murarubona ko yagatse nyuma yo gutsinda ekipe ya Rutsiro. Abakinnyi benshi bagiye babona izamu rwose bitwara neza, ba Mamadou Lamine ba Omedi ko bita rwose ruboneka nawe yaje kubatereka muri file no bita Victor Mbawoma. Rero abakinnyi bameze neza, ka morale ni kose. Tugejeje kureba rero uko baza kwitwara kuri uyu umukino, ahubwo twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport, nabo baje gukora imyitozo hanyuma ku munsi w'ejo rwose no mu kwitegura rero umukino baza kwakiramo ekipe ya Mukura. Umukino uteganyijwe ku isaha y'isa 1:30 ubwo umukino w'ikipe y'ingabo z'igihugu na ekipe ya polisi uza kuba urangiye. Rayon Sport iraza kwimanuka mu kibuga ku isaha y'isa 1:30, nayo rero ikaba ifite impamba y'igitego cyo hanze kuko yanganyirije na ekipe ya Mukura Victory Sport Elwaziri hariya mu karere ka Huye igitego 1-1. Igitego cyari cyatsinzwe rwose ku ruhande rwa Rayon Sport no bita Biramahire Abedi Christophe, ukomeje kwitwara neza muri ekipe ya Rayon Sport. Biramahire Abedi rero ku myitozo ejo yaje gutangaza byinshi cyane, avuga ko abakinnyi bameze kandi ku giti cyewe yiteguye cyane, ati ibyo yaje yiteze muri Sport ntabwo arabigereje na kwijana kuko ngo intego no gutwara ibikombe. Ati twiteguye gutwara ibikombe 2 muri uyu mwaka, ubwo yavugaga igikombe cya shampiyona bahanganiyemo na APR Football Club n'ubundi ndetse n'iki gikombe cy'amahoro. Rero gutwara igikombe cy'amahoro nta kandi no kusezera ekipe ya Mukura Victory Sport. Amyugariro Yusudianye nawe araba yagarutse mu bwegeze bwa Rayon Sport nyuma yo kutagaragara ku mukino wa shampiyona. Rayon Sport yatsinzemo Etincelle muri weekend ibitego 2-1 kubera amakarita rero y'umuhondo yari afite uyu Yusudianye, akaba ibihano byarangiye kuri uyu munsi aza kuba agaragara kuri uyu umukino ukomeye baza kuba bakina na ekipe ya Mukura Victory Sport Elwaziri. Bitse ko ekipe ya Mukura nayo yamaze kuba igera mu mujyi wa Kigali, tayari yageze mu mujyi wa Kigali, abu iracumbitse rwose muri hoteli imwe hano i Kigali, yiteguye kuza gutana mu mitwe na ekipe ya Rayon Sport. Bitse ko Rayon Sport yashyiriweho agahimbaza musiki k'ibihumbi 200 mu gihe yabisezerera ekipe ya Mukura Victory Sport. Nako kandi ekipe ya Mukura nayo gukubita agatoki kandi ivuga ko igomba gusezerera ekipe ya Rayon Sport byanze bikunze, kuko muri weekend rwose ekipe ya Mukura ikina Kigali yari yaruhukije abakinnyi bayo bose hafi bakomeye babanzamo, yari yabaruhukije ntawe n'umwe wa Fahami ya Lotfi umutoza wa Mukura yigeza akoresha ku mukino wa Kigali. Rero akaba abategurira kuri iyi match ya Rayon Sport ni ku isaha y'isa 1:30 umukino nawo uza kubera muri stade Amahoro i Remera. Mbibutse ko kugura itike niba ushaka kujya kureba iyi mikino yo mbuko ari 2 ugukanda akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego, ubundi ugahitamo tike yawe. No ukurikiza amabwiriza rero urebe ibiciro aho bigeze, uko ibiciro byari 3,000, 5,000, 30,000, 50,000 ndetse n'ibihumbi 100 muri rusange. Rero nawe ukanda ku kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 1191 urwego ugure itike yawe, nawe uze kwirebera iyi mikino uko ari 2. Uragura itike imwe ubundi urebe imikino yombi uko ari 2 kuri izi mpande zombi kuri iyi mikino.
ya kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'amahoro, aho hategerejwe kureba ekipe ziza kugera ku mukino wa nyuma. Raguza umutwe tubwire muri commentaire se biraza kurangira gute, nize ekipe zerekeza ku mukino wa nyuma, nize ekipe uhereza amahirwe, nihe se uhereza amahirwe yo kuba yanakukana iki gikombe cy'amahoro cya 2025. Mbutse ko igikombe cy'amahoro ekipe igitwaye ihita ibona automatically itike yerekeza mu mikino ya CAF Confederations Cup, mu gihe rwose yabitwaye kandi yitwaye gatwara na shampiyona. Iyo ekipe yabaye ya kabiri muri shampiyona niyo yitabira imikino ya CAF Confederations Cup muri rusange. Nibyo rero, niba utarakanda subscribe ukande like ukoresha kugira ngo usangize inshuti zawe aya makuru, ubundi duhuriye muri commentaire uduheza igitekerezo cyawe. Umeze kwifuriza n'ibihe byiza abakunzi b'ama ekipe atandukanye hano mu Rwanda, abakunda APR, abakunda Rayon Sports, abakunda Polisi, abakunda Mukura, abakunda Ruhago muri rusange Nyarwanda, tuze guhurira kuri stade Amahoro i Remera. Bifurize ibihe byiza, hasta la vista.